Milyon kilometr жүрген motorlar. Kırgızstanda en жақсы көріп, сүйіп айдаған топ 5 Mercedes. 5-ci orunda 140 kuzov Kaban, tankıday pışık una. 5 litr V8 motor, 320 at gücü var. 4-cü orunda W211 kuzov Comfort jana kuch. Buda 5 litr V8 motor, 306 at gücü var. 3-cü orunda 124 kuzov Ölbögen Legenda 3.2 motor, 220 at gücü var. 2-ci orunda 210 Luparik deb qo'ydi. Qirg'izistonning suyuktisi 3.2 motor V6 220 at kuchi var. 1-ci o'rinda modadan qolgan Gelik status, kuch bardaq odamlar uni hurmat qiladi. Bu da 5 litr V8 motor 290 at kuchi var. Siz uchun eng kuchli Mercedes qaysi? Kommentariyada yozing'iz.